Bosgarren txandako tripulazioa Portugaletea lehenengo kaletik, Elantxobea bigarren kaletik, Lutxana hirugarren kaletik, Ondarruze laugarren kaletik eta Zierbena B bosgarren kaletik hartu ostatzak. Embarcaciones de la quinta tanda, Portugalete, Elantxobe, Lutxana, Ondarru, Zierbena, vamos cogiendo ostatzak. Estas embarcaciones. Stop. Popa. Esas embarcaciones. Luego vas dejando, ¿no? Luego vas dejando poco. Un segundo. Azken txandako denborak Bermeo C, Amalau, 36, 24, 14, 36, 24, Deusto B, Amabos, Amasortzi, 26, 15, 18, 66, Lutxana B, Amasei, 25, 54, 16, 45, 54, Portugalete B, Amabos, 28, Laurogei, 15, 58, 80, Elantxobe B, Amabos, 28, 29, 15, 58, 49. Lehenengo Ziagogako denborak Portugaletea 3:43, 3:43, Elantxobea 3:42, 3:42, Lutxana A 3:53, 3:53, Ondarruze 3:50, 3:50, Zierbena B 3:36, 3:36. Tipo de salto, no sé, tipo de verdad. Tipo de salto, sí, de verdad.
bigarren ziagogako denborak Portugaletea zazpi hogeita mazortzi, 7:38, el Antxobea zazpi hogeita malau, 7:34, Lutxana zazpi berrogeita maika, 7:51, Ondarruze zazpi berrogeita bederatzi, 7:49, Zierbena B zazpi hogeita bat, 7:21. O sea que llevamos caso. Terminando esta. Hirugarren ziagogako denborak Portugalete amaika berrogeita bost, 11:45, el Antxobea amaika berrogei, 11:40, Lutxana amabi 08, 12:08, Ondarruze amabi 05, 12:05, Zierbena B amaika amazortzi, 11:18. Just a mention in all, such a simple phrase. Are we passengers on such a paraded train? Take the mask off when you speak to me, and I'm alright to go on. It's the little things, but anymore you've become a paradise to everyone, to everyone. I'm reeling in the wrong days, beaten in hell. Why didn't I think what in the world? It really took us all one to see it, two to believe it, three to just getting away. All your life to think of, what a mess you made. Dig a hole in the ground for your wedding ring. Rain, make a call, throw your hammer down.
bigarren txandako tripulazioak Deustoa lehenengo kaletik Itxasoko hirugarren kaletik, Bermeo B laugarren kaletik eta Ondarru B bosgarren kaletik hartu estatzak. Bermeo popa, Bermeo popa, Bermeo popa. Stop embarcaciones. Hogei segundu. Está mal dado, lo repito, ¿vale? Bermeo C, Amalau, Oveita Masei, Oveita Lau, 14, 34, 36, 24. Deusto B, Amagos, Amasorchi y Berrogeita 6, 15, 18, 66. Luchana B, Amasei, Berrogeita Bos, Berrogeita Malau, 15, 16, 45, 54. Portugalete B, Amagos, Berrogeita Masorchi, Berrogeita Bederatzi, 15, 58, 49. Y el Anchove B, Amagos, Berrogeita Amasorchi, Laurogei, 15, 58, 80. Bosgarren txandako denborak Portugaletea Amagos, Oveita Mabi, Berrogeita Bederatzi, 15, 32, 49. El Anchove A, Amagos, Oveita Sorchi, Berrogeita Iru, 15, 28, 43. Luchana A, Amagos, Berrogeita Emeretzi, 0 bi, 15, 59, 02. Ondarru C, Amagos, Berrogeita Emeretzi, Laurogeita Maica, 15, 59, 91. Zierbana B, Amalau, Berrogeita Masei, 00, 14, 56, 00.
Lehenengo ziabogako denborak deustoa 3:36, 3:36, Itsasoko ama 3:40, 3:40, Bermeo B 3:36, 3:36, Ondarru B 3:39, 3:39. La gente... Ella creo que lo dice la madre, pobre. La madre tiene la culpa, pero creo que tiene todo el año adjudicada. Todo el año adjudicada la pobre. Hay gente. Bigarren ziabogako denborak deusto 7:15, 7:15, Itsasoko ama 7:22, 7:22, Bermeo B 7:10, 7:10, Ondarru 7:19, 7:19. He ido hasta aquí y he vuelto. Remar, pero nada más, porque que se viene siendo remar. Quiero les guste, hostia.
Hirugarren ziagogako denborak 11:06, 11:06. Itsasoko ama 11:18, 11:18. Bermeo B 11:00, 11 minutos. Ondarru B 11:19, 11:19. Urrengo txandako tripulazioak Bermeoa lehenengo kaletik, Zierbena bigarren kaletik, Mundaka hirugarren kaletik, Itsasoko ama B laugarren kaletik eta Ondarrua bosgarren kaletik mesedez hurbildu irteerara. Embarcaciones de la última tanda, Bermeoa, Zierbena, Mundaka, Itsasoko ama B y Ondarrua, nos vamos acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Azken txandako tripulazioak Bermeoa lehenengo kaletik, Zierbena bigarren kaletik, Mundaka hirugarren kaletik, Itsasoko ama B laugarren kaletik eta Ondarrua bosgarren kaletik hartu estatxak. Mundaka, vamos acercándonos, vamos chicos, Bermeo, Zierbena, Mundaka, Itsasoko ama, Ondarru, cogemos estacha. Entre el último a descalificar. La entrada. ¿El jefe de vacaciones? Podéis segundo. Seigarren txandako denborak Deustoa Amalau berrogeita zazpi 0 zazpi 14:47:07. Itsasoko ama A Amalau berrogeita hamabost Amalau 14:55:14. Bermeo B Amalau hogeita hamar berrogeita zazpi 14:30:47. Ondarru B Amalau berrogeita hamazazpi hogeita bost 14:57:23. Some empty dress on the bed you've laid out for tonight.
lehenengo ziagoako denborak Bermeoa 3:22. 3:22. Zierbena 3:23. 3:23. Mundaka 3:18. 3:38. Itsasoko amabe 3:28. 3:28. Ondarroa 3:19. 3:39. Ya, mano, un segundo. Bigarren ziagomako denborak Bermeoa 6:51. 6:51. Zierbena 6:55. 6:55. Mundaka 7:22. 7:22. Itsasoko amabe 7:00. 7 minutos. Ondarrua 7:17. 7:17. I could sleep, I could sleep, I could sleep, I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? I could sleep, I could sleep, I could sleep, I could sleep.
Hirugarren ziabogako denborak Bermeoa amaika 00, 11-00. Zierbena amar, 36, 10-36. Mundaka amaika, 22, 11-22. Itxasoko amabe amar, 57, 10-47. Ondarrua amaika 08, 11-08. Peña se ha cargado la baliza, el palo, la baliza de la calle 1. Said something wrong, I just can't hide it. It runs out and I can't fight it. It's alright. Bai, has hecho ya guamaichude, ¿eh? Ah, vale, va, de acuerdo, hala, un returarse. No va a pasar, vaya, bueno. Enseña, Marito. Hola, oye, esto ya se ha terminado. Ahí dedico. Ah, sí, que listo, vale. Sí, muchas gracias por todo. Sí, sí, todo correcto. Muchas gracias. Vale. A ti, Así izandako denborak Bermeoa amalau, 25 amar, 14-25-10. Zierbena amalau 07 berrogei, 14-07-40. Mundaka amabos 07 laurogeita bederatzi, 15-07-89. Itxasoko amabe amalau amasei berrogeita bi, 14-16-42. Ondarroa amalau berrogeita sei, emeretzi, 14-46-19. Las fichas están en donde hemos hecho la reunión de delegados y están ya también los tiempos, ¿vale? Venga, es que ricasco de Norín.